Masjid HM Takdir Hasan Saleh disesaki jamaah, Kamis, 27 Maret 2025, malam. Suasana tarawih malam ke-28 ini terasa berbeda. Puluhan anak didampingi orang tua masing-masing, memadati ruangan masjid. Kamis malam ini penyerahan hadiah lomba Amaliyah Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Tak kurang dari 30 anak usia dini, mengikuti lomba adzan, praktik sholat, dan hafal Quran. Penampilan puluhan anak pukau pengurus dan jamaah, Masjid HM Takdir Hasan Saleh di Komplek Gria Tata Asri, Makassar. Penampilan mereka melebihi ekspektasi, ujar Ketua Umum Pengurus Masjid HM Takdir Hasan Saleh, M. Basri Ghaffar, usai sholat subuh di Masjid HM Takdir Hasan Saleh. Yang membuat mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel itu takjub, karena anak-anak usia pendidikan taman kanak-kanak dan kelas 1 hingga kelas 2 sekolah dasar, sudah menghafal bacaan dalam sholat serta menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ketua 1 IKAB Kapri Sulsel itu mengatakan, pengurus Masjid HM Takdir Hasan Saleh memutuskan kembali menggelar lomba, untuk semakin mendekatkan anak-anak dengan masjid, menyemarakan Ramadan, dan menyiapkan generasi penerus pengelola masjid. Sebanyak 30-an anak-anak usia dini mengikuti lomba adzan, praktik sholat, dan hafalan Al-Quran. Lomba adzan, praktik sholat, dan hafalan Quran dalam Amaliyah Ramadan yang digelar hingga Minggu, 23 Maret 2025, sore. Peserta lomba berasal dari Komplek Gria Tata Asri, Villa Tata Asri, Gading Tata Asri, serta warga di Lorong 1 dan Lorong 2 Jalan Daeng Tata 4, Makassar. 3 kompleks perumahan tersebut terletak di Jalan Daeng Tata 4, Kelurahan Parangtambung, Tamalate, Makassar. Yang berbeda dari tahun ini, juga karena penilaian dilakukan bukan hanya saat lomba. Dewan Hakim juga memantau keseharian anak saat berada dalam masjid dan sekitarnya. Jadi, bisa jadi ada peserta yang tinggi nilainya saat lomba, tapi tidak juara karena adabnya kurang saat berada di masjid, kata Panitia Lomba Amaliyah Ramadan Masjid HM Takdir Hasan Saleh, M. Taslim Adnan. Penilaian berkala itu dilakukan untuk membiasakan anak-anak tertib, beradab, dan disiplin. Panitia diketuai oleh H. Irfan Asri. Sedangkan Dewan Hakim terdiri atas Ustadz Suwari Palasa, A.S. Kambie, dan Akbar Yusuf. Ashhadu an la ilaha illallah. Tawal fadilah wawadiyah wawaddahu wasyarafa yadar rafi'ah wa umma qawman mahmudan lillazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yang pilih, jadi kalau pilihan kedua sini mana bagiannya ini? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq masih jelas itu enggak? Surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديها سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما
المشركين مفكين أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Surah An-Nasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر الحاسد إذا حسد. الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adara الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zalzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatagha an ra'ahu istaghna inna Surah Al-Ma'un. ara'aita Surah Al-Insyirah. alam nasrah Izin anin naim. Yang tadi dulu. Sekarang juara harapan 1 atas nama Abrar.
juara harapan 1. Selanjutnya juara 3 atas nama Rafasya. Rafasya juara 3. Juara 2 atas nama Villa. Juara 2 atas nama Villa dan juara pertama atas nama Ananda Azam. Ya, untuk penyerahan hadiah kami undang Ketua Pengurus Masjid Hayat Takbir Hasan Saleh periode sebelumnya, Bapak Muhammad Reskanser SKMH. Yang satu Muhammad Azam. Ya. Wih, bagonya asam. Juara 2 Villa. Selanjutnya untuk Abraham. Nama Febi. Atas nama Febi. Juara 2 atas nama Elvi. Juara 1 atas nama Aisyah. Wih, Aisyah. Wih, Aisyah juara 1. Juara 2 atas nama Aira. Tiga Sarpan, juara harapan 1 Anis dan juara harapan 2 Kevin. Untuk lomba asam ini dirangkaikan dengan juara favorit sesuai dengan hasil perolehan dari Burung-Buru. Dari cukup dan tersebut ada lebihnya banyak yang menunjuk. Jadi hadiah ini sebagai motivasi kepada anak-anak kita untuk rajin melaksanakan salat di masjid. Ini di atas partisipasi dari salah seorang warga kompleks sekaligus jemaah kita yang Takbir Hasan Saleh. Untuk penyerahan hadiah ini kami undang Bapak Haji Espandi SS menyerahkan bingkisan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.